kang apong mama kalulu. King lagyoning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o apong mama kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapag subukan aarapan ko, kambering bage niligalig king puso at kaisipan ko, kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambering mabuli akong kasalpantayanan, kambening matbud kong kapanaligan, kambening dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lebita na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Ban kalupa na, atag kilke, agyanging laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepita na ka, nitang taong makiketong. Ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye. Kalupadaret ang taong memitbit ketang paraliti ko, at memusbus king bubungan, bangi kuldasde at ilapit kaya ka, itang kakaluguran dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye. Ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno, at baning upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan karing tuddang mangalgal, at may bugdang masiralo. Ban enalamitakid pa si bayo, o maliliking paglakad da. Lalapit ko kaya ka, o apong mama kalulu, nung makanano na kang lebitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at menalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya, king pamangan amababalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng mi kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka. Uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ika mong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko. Ika mong bukod ing makapibangon ka na ko, ibat king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakaya, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mengmengan, at may pasyag pa si bayo king lugod na. Sumangit ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, antimoretang alagad king Emmaus. Ban kalupada, akayabe da ka king paglakad ko. Atalastas ko ing sablang mga palyari king biyeko. At ban kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralumdum, mi kapaliya at miyaslagan sala. At ban akilala da ka, potang kasuluda ka, at merinan kong sikanan lo. Marap pa si bayo karing bagi at tatakasan ko. Susuko ko kaya ka, o apong mama kalulu, ing sablang kanako. Uling ika mong bukod ing Ginoo ko, at Diyos ning biyako. Ikang mabibye at mag-ari, kambening ipa, at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King lagyon ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
Maya payabak po, brothers and sisters. Yabetalag king misang iti ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Susana Cruz, Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sharon Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Michelle and Anthony, Mary Rose Maan and Kathy Azar and Marby, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Freddy and Ferla Pacho, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Gibbs David and family, Nino Garcia and family, Maria Cecilia Policarpio, Ariel Policarpio, Berenice Eregasi, Amiel Gabriel Guevara, Jade Nicole Guevara, Iris Enriquez, Lorencio Valencia, Leslie Valencia, Lorna Valencia, Malyari family, Edgar Kaling and family, Jacinto Gambo and family, Ramon Yumul, Eloisa Basco and family, Pedro Francisco, Kiri Store, Manila Fernandez family, Raulito Fernandez, 7R Water Refilling Station, Vicente and Priscilla Marquez, Vicky Ball. Para king Kebaitan dari Ethel Tamayo, Peter Quezon, Binancio Adan. Para king kapagnasan dari Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joseph Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justo de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Roy Christian Ignacio, Lenny Robredo, Kiko Pangilinan, Adan family, Danilo Yossi, Yu Chimbian, Yolanda Yu, Lenlen Malyari, Sheila Malyari, Vergara and Malyari family, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Maria Ana Angela Siampao, Manolo and Ferlita Lopez and family, Joanne Marte and Maribeth Lopez, Maria Nazaret Lopez, Maria Ingracia Saito, Nolan Kevin Sakuma, Ding Pangilinan, Maria Cecilia Reyes, Pong and Lina Yalung, Kathleen Karen, Kevin Lee, Eloisa Basco, Bridget Basco, Charmaine Basco, Cherulay Alaher, Enriquez and Tanueco family, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel and Doroji Enriquez, Raymond Arcilia and family, Myla Malonzo and family, Alice Eugenio and family, May Sunido and family, Glenn Sunido, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida. Para king malagwang kapaldanan dari Cherulay Alaher, Angie Laportesa, Freddy Facho, Flor Malit, Tess Castillo, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Elisa Yabut, Mary Ann Nelmida, Edith Mercado, Josel Fall Mangiliman,
Eduardo Ong Dizon, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Gloria David Capuno, Francis and Laura Family, Ronald Paroli, Glenda Cerdeñola, Vinancio Adan, Rosely Pascual, Lori Taverdo, Anjo Miranda, Margarita Campos, Rex Lacanlali, Gabriel Angeli Lopez, Ian Alan Constantino, Perlita Lopez, Dario Abawang, Vincent Joshua David, Anabel Manalese, Garcia, Koechi Tamagawa, Virgilio Alonso, Marlon Tuason, Donicia Chubio, Leonila Salvador, Adelaida Sival, Juliana Sival, Emily Manalastas, Eloisa Lee. Paraking Kaladwada Raymond Ernio Gan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Yabut Jr., Francisca Yabut, Rufino Santos, Sister Amelia Sarmiento Ofi, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Erlin Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Gabriel Coronel, Vicky Manalili, Anastasio and Loretta Macabali, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Edita Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Lino Maring Tamayo, Randy Doren Tamayo, Leoncio and Natividad Franco, Reynaldo Sanchez, Bibiana David, Pauline Taon, Felicito Reyes, Gina Sikat Manalese, Francisco Manalese, Dominga Dizon, Evelyn Pilayo, Salvador Gat Bonton, Marcos Albaitar, Luisito Albaitar, Marieta and Luciano de la Cruz, Gavina de la Cruz, Noel, Carlin Romero, Caroline Romero, Elodio Mandap, Ricardo Malyari, Crescencia Malyari, Felix Malyari, Florendo Marcos, Violeta Marcos, Lazaro Marcos, Yolanda Adan, Eva Azahar, Leonida Rovin, Arnel Pingol, Jim Franco, Abut Gatmaitan, Magdalena Kua, Regina Franco, Brian Adan Kua, Res Vincent de Castro, Ereneo Montemayor, Raymond Montemayor, John Anthony Yusi, Oseas Kiambao Rogelio Ong, Diosdado Tanueco Sr., Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Efren Enriquez, Romel Naaba, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Danilo Carion, Rosa Aquino, Musaji Yoshida, Francisca Villavales, Kim Lui, Erasto Lui, Ricardo Lui, Corazon Aquino. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po ni Reverend Father Jonathan Bartolome.
King lagyunan ning ipampo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Inginu manatilia kaya kayo. At keka antimorin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ni kapatawaran ni malugod tang ipa bata maging karapat dapat magmasusi karing banala misteryo. Yagkastangin miyag na nagna ni kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapukukan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karen sablang Anghelam Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos aginutam. King Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king Bie alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ika ing pagmulaning sablang Bie. Balo mo ing kaya kaming kainan. Mit mong tula ke sanang lumapit, ban makyagum keka, at mamalagwang tuntun karing kekang dalan. Itinganadwan miking kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambe mo ning Espiritu Santo, metumuking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Masang iba, king libro ning kabiasnan. Magkamali rin taong emayap ning sasabenda king sarili ra. Sabatan tala rin taong matulid uling sa gabala mo kaya katamo. Laban laking sablang daraptan tamo. Sasabyanda king lalabag tamo karing kautusan at karing kaugalyan tamo. Sasabyanda ring balo re in Diyos at sasabyanda naman ing anak nala ning Ginoo. Sa gabala kaya katamo, den taong makanyan, laban laking kaya katamong isipan at daraptan. Masora ka, kabut akit mula uling makayalwala ugali. Mababaing lawera kaya katamo, at antitamong dinat apangilaganda. Pag maraguldang sasabihan king ing Diyos, ya ing karelang igpa, at sasabihan da pa king ligaya ing kamtanding makatuliran. Panyatangking kawakasan. Lawan tamo nun tutupin, lawan tamo ing mapalyay karela, potang matenala. Nung anak no pining Diyos, ing taong matulid. Sa upanala at iligtas ka rin kalaban da. Inya, subukan tala at panasakitan. Akit tamo kanita nung nuangga ing karelang kapibabatan. Ibili talaking kamatayan amakarine unin sa sabenda king iligtas nala ning Diyos. Makanya lang ipagsalita rin taong emayap, mupin magkamalila. Mabubulag laking dapat dang ustu. Dala balo ring malalam ng lihim ning Diyos. Dala aisip dinggalal ning kabanalan at ning Bie alang kapintasan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Malapit yung Ginoo, karetang may minalob. Malapit siya ing Ginoo, karetang miminalob. Lalabanan nila ng Ginoo, din taong darapat pamikasala. At kaya lang lilipulan, bang makalimwan la.
na mamaos lang taong matulid, pakiramdaman na lang ng Ginoo at liligtas kisablarang problema. Malapit siya ing Ginoo, karetang mimina lub. Malapit siya yung Ginoo, karetang may nalob, at sa sagipan nala, retang milalako kapanayan. Dakaling kasakitan adaralanan na, nin taong matulid, dapat iligtas niling Ginoo, kareting kasakitan. Malapit siya ing Ginoo, karetang mimina lub. Ingatan niling Ginoo, nano man ing mapalyari, metong mang karimbutol na alang mapakli. Iligtas na lang ng Ginoo, ring talasuyo na, alandog pang parusa, karetang lalapit king Ginoo. Malapit siya ing Ginoo, karetang mimina lub. Parangalantaya ing mayap a balita. Ginoo manatilya kaya kayo. At keka antimore. Pamamasa king maya pabalita at pangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. King panaw na ita, miglakbay Jesus king Galilea. Iabisang maglakad king Judea, uling burireng patending Hudyo. Malapit na kanitang piyesta daring Hudyo, ing piyesta daring Tolda. Kalako daring kapatad na, ban makipamiesta, mintaya mo rin ti Jesus, dapot emuhayagan, nune pa sa likod. Ngaramig salita ring mapila na tao Jerusalem. Aliwaid ni ing taong buridang paten. Pagmasdan niya, magsalitayang hayagan at alayang asabi laban kaya. Potagalang baludan na ring pamuntok kingya ing Kristo. Alang makibalong metong man king lugal panibatana potang datang ing Kristo, dapat balutamo nung ka rin niya ibat ing taong iti. Inya king pamanuro ng Jesus kilob ning templo, matimid ng sinabi, talaga kayang baluyo ko o baluyo nung ko rin kumenibat. Ako di natangking sarili kong kaburyan. Itang mitubod ka na ako, tutuya. Dapat balo. Ako balo ke uling ibat ko kaya at ya ing mitubod ka na ako. Uli na niti burirang dakpan dapat alang di nakap kaya uling epamiras ing oras na. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Huling po masyado marakal po yung intention. Makabaya pumira siya pong almost 20 minutes. Alata na pa pong homily. It's a prank. April Fool's Day po yan. April 1 po. Deta pong manutang kaya kayo o pautangan na. Pota po eda na ko bayaranan. Pero pwede ba namang eda kayo po kwento. Minsan po,
Kitang metong pisamban, atin pong taong linog. Siguro medyo malasing ita. Uling ikit na yung pari, medyo ko maglakad yung epante. So yung pari, lepitan kabata, Brads, no ka rin kamunta. Maniton kong pari, kabat. Bakit? Mangumpisal ko, bisa akong mangumpisal. Pari ko, bisa ka mangumpisal. O sige, luklok atakin, yan. Kabat, o sige, nung bisa ka mangumpisal, naniburi may kumpisal. Father, may kapatay ako, may kapatay akong tao. Pilan, marakal, mga 25 na siguro, Ot naman pete mula. Kasi po maniwala laking Diyos. Bimba ko rin tao maniwala king Diyos. Papatin ko rin tao maniwala king Diyos. Ika, Father, maniwala ka king Diyos? Kabat nga ni pare, aking Diyos, maniwala? Trip-trip na mo yan. Nung ikay pungatso ka rin, nanggawan nyo? Aminan yung maniwala kayo king Diyos? Andiyan pati na kayo? Wow, pangan si kandalob. Bali po ating pamilyari ka na ako. Nang bayo-bayo pampari, maka-assign ko cathedral kanita, King San Fernando. Holy Week. Patya po mangumpisal ka rin, ay, Diyos ko, dakal po talaga. Yan po, may kiyabya pa rin magpakumpisal. At atin pong pamilya, sunod-sunod lang may ngumpisal. Mino na po rin ang anak, kabatang asawang babae, kabatang mister. Dating pong anak ang po itang ima, pare-pareho lang ko complain. Si Papa, yung asawa ko po, yung asawa ko. Pare-pareho lang ko complain. Problema na yung tatang. Yung tatang po yung talbing mengumpisal. Kabat itang tatang sabi na, Father, ako, disciplinarian ako, kasi militar ako. So, magkwento na magkwento. Kabat ati niya pong sinabi na magkasakit kung mga disiplina ka rin anak ko, Kaya baliw po na ang gawa ko kitang panganay, Beriral kaya po, pod, binaril ko sa hita. Kabat, Diyos ko, yan po may shock po. Atin po tatang na barilaning anak na. Kabat ako, ba't nyo naman po ginawa yon? Kasi matigas ang ulo, para hindi na makagala. Makanitaya po katapang kitang tatang. Kabat kitang na, Father, ano masasabi mo dun sa ginawa ko? Tama ba? Ikay po nasabihan nyo. Diyos ko, kasiping kaya mo po yan. Kaya pinmino na ako kitang, may baril po ba kayo dyan? Na sinabi ng ala, karing ko po may salita. Po, dyan naman po natin yung baril. Sabihan ko naman po yung totoo. Kasi itang style ng pamagdisiplina, masating intention, pero itang paralaning ali. Diba? Totoo po. Itang potsetso nakakita sitwasyon, talagang may paisip ka. Naninggawan ko, manindigan ko bakit ang totoo o isalbake yung sarili ko. Ikay po nandin sinabi yun na nung may challenge kayo, kasalpantayanan o biye. Manindigan ko king kasalpantayanan. Sana pintuto. Uling masaguling po magsalita, pero masakit pong manalakaran. Yung ginutamang Jesus, i-ausandering propeta. Nanpin po rin sabihan ni propeta, yung prophet po, one who speaks on behalf of God. Uling tang root word na prophetess, po rin sabihan to profess. Profess mo in kaya kang kasalpantayanan king apong Ginoo. Itangan po, mag-share tamo kita pong panga-prophet ita. Na may binyag tamo, itang metong miyabye, katungkulan kaya katamo. Na magsalita tamo para king apong Ginoo. Buri sabihan mo, nung nanit ang gusto. Manalakaran ka, ketang tutu. Agyo tamo ita, sabihan ng talaretang gagawang eusto. Kunyari, karing ka mag-anak. Sasabihan niyo po rin ka mag-anak yo. Buling ka kilala yo rin. Kasi, din ka mag-anak itang pwede da kang pagsisti, pwede da rin ibalik itang kasalanan mo. Pero yung challenge, mas kinano pang gewa mo. Kailangan sabihan mo kano nung nanitang eus nung darap tanda. Yak po, personally, uling yak ko yung pari king pamilya. Potangatin na pong
problemang kamag-anak, ni kay po ka na ako susumbong. Gawa ko na pong mas malapit, i-daddy ko po, uling, bayan po mete, pabalik-balik na hospital. Dakal po bawal. Pero, from time to time po, gagawa na pa rin tang eusto. So, mamaw si mami ko ka na ako, din kapatid ko. Sabi, oy, daddy mo. Ano? Oy, ito na naman, Cindy, o, gawa na naman ang bawal. So, yak po muli ko, banta sa biyanan ke. Na pong kasakit. Bakit? Huling siyempre, anak ko, kabatatang ke, itang sensitive ya po. Yak parati ko sabihan na, minaman po gagawan nini, banta, masakit kayo loob. Gagawan mini, para keka. Uling, banta sali si ing health mo. Kabat magsalita pa po yung daddy ko kanita. Kaya badadali, siyempre, kami rin magbanteke, kapotang tsuka hospital. Naan po ipakibad na, ako pa hospital. Manitala po. Pero, adyang yak po masakit rin, deta sabihan ng daddy ko, itang potang balo kong magtampuya ka na ako, pero kailangan ko pong gawan. Kailangan ko pong sabihan. O ito po yung kahita mo, responsibilidad bilang Kristiyano, bilang Katoliko. Ito po yung may atas, may ito nga dapat tang gagawan. Manalakaran on behalf of God. Sabihan mo nung nanoy tang tuto. King gospel po. Atin pong part na sabi na ing ginuta mo hayagan lulto o lulwal. Bakit? Uling burideng paten. Kaya pasikret po kano na mag-travel ya. Pero, then ipong king gospel naman, sabi na, aliwayan itang taong buridang paten. Diyos ko, sika na loob. O hayagan niya pang manaral king templo. Tatakot yan. Pero yung ginuta mo, alya tatakot. Dakal ko kontra kaya. Pero manindigan niya pamurin. Uling, ito yung kayang misyon. Nung nanitang binya ng obra ning Diyos ipa, iting gagawa na. O ito rin po yung challenge kaya katam. Ngayon pong panahon na yun Kasi, itam po mamili tamong leader. Dakal tamo po i-elect kanyan officials. Pero, sana etamo mo kabud manton na maskin ninong leader. Kasi yung gagamitan tamong image, pastol. Manton tamong mamastol kaya katamo. Pero sana yung patulan tamo, retang mayap pastol. Kasi masaguli mo pong magpresenta. Pwede kong maging pastol. Pero ingkutang mayap la. Kasi kano ring ding mayap pastol, potang atsuno ring asong gubat, paborenda la ring karelan tupa. Ing isalbada, ing sarili da. Yak po, ini po yung daramdaman kong sisti karetang aliwa. Na makanano tayang ihalaling metong bisang maging leader kaya katabo. Nung debate pa, tatakot na Yan. Makanano yung manalakaran, ketang tutu, ketang usto, nung puro fake news ing gagamitan. Ita po, misip tam. As a prophet, makanano mong sabihan ka rin kaya kang subjects, kaya kang sasakupan. Dapat gawin niyo itang gusto, tuki kayo king batas, nung ikay mumunan diling maglabag king batas. Bala mo rin pengari. Makanano niyo sabihan ka rin anak yun na, masantinging miminom si Cindy, nung ika mabisyo ka. Panwalanda ka? Halida ka. And as a prophet, ita rin po yung challenge. Kaya kami pong pari. Ita rin po kasing metong dilema Kunyari, makananong kami manaral. Laban, kunyari. Dati po kasi atin pong issue, kaya kami pong pari, na, dapat remind tala rin tao, kitang matsurang effect, na ning wedding, uling ing wedding po, sugal, etc. etc. Pero atin pong alawang pari na makinabang karetang magpa-wedding. Kasi itang challenge. Kaya mo muna pa, kami rin lawan mi yung sarili mi. Ngayon magsalita kami, manindigan kami rin na
gagawan mi itang panaral me. Ginuta mo kaya pinayatatakot? Kasi balo na, ing buong biyena, pamanupad king kaburyana ning ipa. Kaya andyan dakal ako kontra, alayang pakialam. Andyan pang itang panaral na, maragulapi sa sabyan, so what? Kasi manindiga na ako man kay katutuan. O ito po yung kutang mo naman kaya katamo. Pagyutaman na lakaran, ken totoo. May tibay ba tayo ng dibdib para manindigan sa tama? Lalo na, nung den ka kayo sabyanan, den ka mag-anak yu. At hinta mo bang courage na manatiling moral, manatiling emamurait kim pamanintunan, maski dakal tukso na gawang eusto, bata magka-isimani tamo. Karini pong miyasawa, agiyo pong maging matapang na manalakaran kitang pengako yo, kimbalang metong at metong na mikalugod kayo for better, for worse, etc. etc. Maski balo yun na dakal worse, malilyari, karing miyasawa. Agiyo tamong sa lesson, ing gusot kim pamilya tamo. Pero yung kailangan natin talagang objectively, sabihan itang eus nung darap tanda. Agiuta mo kaya. Bilang Kristiyano, bilang Katoliko, ita po yung maragula challenge kaya katamo. Sana pin, akit namin tunay tapang, itang manalakaran king usto ang pong tutu. Milalako kasal pantayanan king apong Ginoo, libuta daren dakal kapag subukan at kasakitan tamo king biye. Agyo ba? Well, ikayong po'y makapakibat kanyan. Uling balo yu, nung nantutu at suking pilubluban yu. Nung sinabi yung agyo yung manindigan para king kayong kasal pantayanan, well and good. Pero sana, elam mo po kabut salita. Nune, apakit mo king gawa. Amen. Tanakad ko po. Kakaduguran Kristo, libakande at pete king krus, uling may nga siyang tuparanay kayang makapropetang katungkulan at sinabi na yung katutuan. Manalangin ta kaya at nga tamong sumabi, Ginu, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Gino, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para ka ring obispo at pari, kapilan man sana tutok nangan ipanaral, ing maya pabalita. Agyaman iti, mga baldugan, kaligaligan, at manalalipit, karela, ipanalangin taking Gino. Gino, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para ka ring atsuking kapamahalan, kapilan man sana, mga linglangan, king pamipatatagda, king katutuan at katuliran, para ka rin sabla, ipanalangin taking Gino. Gino, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para ka rin kapuspalad na niting yato, tanggapan desa ing maya pabalita, adaralan ng migit, para karelang Kristo. Ipanalangin taking Gino. Gino, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para kay katangan, ing uri ning kay katangbye, maging paratiya sanang magmasabal karing lalabag king kautusan, at mabibye mitmong kaplastikan, ipanalangin taking Gino. Gino, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Ngeni, adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ipa, misadya kang makapagmulalang paralan ban makasawp king kaya kaming kainan. Mitmong tulami sanang tanggapan ing kaya kang grasya, at ibalita ka ring aliwa kapamilataning makadiyos pamakipagsalita. Itiatuan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalain kayo kapatid ba ni kaya katam Daud. Matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kakatamay ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O lubos mayupayang Diyos, ing makakayap ng upaya niting sakripisyo, ikabos na kaya sana king pamikasala, at so pa na kaming lumapit kaya ka, kambening dalisya puso. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kaya ka antimoren, Iyat na yorem puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Adwan mong ipasyag mi ing kapasalamatan mi kaya ka kapamilataning pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi at apatpat ing ketasan mi. Kailangan ing pakit mi karing at yuking kagipitan ing kayapan mo kaya kami. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makyabe alantok ng babiya kapurian kaya kat ngaming kakanta. Tunay kapin banalo, ipa, ikahimpani batani sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampo mi, pabanalan mula reting ayen king espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan. At daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape. Pe, pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan niya iti ikongan, kanan niya. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pe, pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakundaya ning bayu, at alananggang tipan na mibubu para kaya kay para karing dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan, kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan.
Inyangeni, gaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darahon nga kaya kayong tinapen ng biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo. Ikami ngan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Pipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatuban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, ing kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula na madikapatad ming pepay nawa na at manenayang subling miye at isablang meyango na piye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban kayabe ng Maria, ing Birhen Induring Diyos, kayabe ng Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at isablang santo at tinupat king malmong kaburian. King kaya kaba ni panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutu kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon ni madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. King Aldo, ibiemo que kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salamigeka, anting pamamatawad ni kaimi kasala keka ay sa hulking tukso ngunit ikabos king maro. Ikabos mo kami Ginu, king sablang marok. Malugod mong pagkalub, ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kaya kang pakalulu. Parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami kambeni maligayang kapanaligan. King panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka at ikayupayan at hindi kaya kinala O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, dalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasal pantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapaan ni ginuman at ilisa, kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Ipakitaan mi kakami atong tamang king kapayapan.
Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umekamo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu wari, at tsuka ka rin, at pakisametong king lobusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, bangking daratang apambansa, ampong panglokal ahalalan, ing tune mag-ari, yaing kaburian ning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Ing pakibat tamo po, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamanakot, karahasan ampong terorismo, Iligtas mo kami, Ginoo. pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktut king katutuan, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, bang makapamirayit, Iligtas mo kami, Ginoo. king kayalan malit, king pamaglinglang, ampong makitid, apaman lalawe, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, pamamag-amano. Iligtas mo kami, Ginoo. Idalita mo po, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing konsensya mi, yaing gawan tune, tuntunan. Iligtas mo kami, Ginoo. Bang ing kayapan ding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ding maloka, ampong may na, ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang impani sa metong, yaing mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang ing banal at takot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastol ning kaladwami, ampong talapagligtas ning metong sikluban, ing politika yang pigkalog mo kaya kami, metong apanagkat bang sumuyo karing sabla, ampong dagol king kabanalan, antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamamantabe mo kaya kami, manano na sanang ing pamantabe mi king politika para king botanti ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasaw bang sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tapo para king announcement. Thank you very much for your support in helping our shrine. Today is the first Friday of the month,
And we will be having our second collection. Funds that will be collected from this second collection will be used for the maintenance and cleanliness of the shrine. Second, Ingmayap Abalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, issue for the month of April, is available at the religious store. Third, the Apo Shrine schedule for Holy Week is posted at the church's main door and will be posted on the Apo Shrine FB page. You can also get a copy of the Holy Week schedule flyers from the office and the religious store. Shrine volunteers will also be distributing the flyers. Fourth, starting on the first Friday of May, we will be having additional 3 masses every Friday. Our masses will be 10 every Friday. First Mass will be 5 a.m. to 6 a.m. And our last Masses will be at 6:30 p.m. to 7:30 p.m. We will have a 30 minutes internal before the next Mass for disinfection and cleaning of the church. Our new schedule for May 6 will be as follows. Morning Masses, 5 to 6 a.m., 6:30 to 7:30 a.m., 8 to 9 a.m., 9:30 to 10:30 p.m., 11 to 12 noon. Afternoon Masses, 12:30 to 1:30 p.m., 2 to 3 p.m., 3:30 to 4:30 p.m., 5 to 6 p.m., 6:30 to 7:30 p.m. At Chula po ngeni rin Birhen de los Remedios Staff Chapel Pastoral Council asa sakupan ng Holy Spirit Paris para manyad sa kapamilatanan ng pamagtindang tiket magamit para king proyekto ng karelang pisamban. Tsa 50 pesos lamo po at malyari kayo pong manyambut 50K para king first prize, 25K para king second prize, 15K para king third prize. Ang pong tsapulo 1K para prize. Maragul pong saw ing abyeyo king kapamilataning pamanyaliyo karening raffle for a cause ning parokya ning Banal ay Espiritu. Dakal pong salamat. May apong Mama Kalulu bless you. Thank you po. Talakad ta po. Manalangin tabo. Hoy paming malugod kaniting Eucharistia, lilipat kami ibat king kamatayan, papunta king die. Idayo mo kami king matwa at palpikas sa alaming pamibiyebye at sopan ko king manatili kaniting bayong bie. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At kaya ka antimoren. Manalangin tamo, o malugoda apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ing alang kupas alugod mo king balen a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ding paniga po at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alawang lugar, ding mag-board exam, ding masakit, di miki kapanamdaman. Ipagkalubi po yung kayadwanan na lalapit ding maniga po kaya kayo. At tanggapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugod da kaya kayo. Kapamilatan ing bendisyon na iti, aga nakadasaning pangako da kimbinyag na ika mo kabuting karelang luguran at suiwan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo Mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayin tutu, ing Ipa, ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, menang kapayapaan ng Kristo. Salamat, King George. Maya babak po.